دم خوش تماشاوان و گهدارên hêja di basî roja îro delgel me. Biryara referanduma serxwebûna Kurdistanê di warê navxweyiyê Kurdistanê li her çar parçeyan her wiha di qada navneteweyî de jî deng vede. Bandora referanduma serxwebûna Kurdistanê li qada heremî û her wiha cîhanî de jî çi karvedanan li gel xwe tîne. Li gel çavnêrê siyasî Sedat Doğan stûdyoya me ya Diyarbekirê em dê biaxivin. Birêz Doğan em ji helbesta Tirkiyeyê dest pê bikin, Wezareta Derve û paşî jî Serokvezîr Yıldırım helbestek neyênî ji bo referanduma serxwebûna Kurdistanê diyar kirin. Ev helbestek çaverêkirî bû yan jî nedihate hezirkirin ku helbestek wiha werbigir. Yani birastî yani gavê Türkiye davê cana mere lê nere mere bi mere garîb tê. Yani demag herba Körfezê de wextê Amerîka paralela sîv şeşa îlan kirbû wê demê jî Tirkiye hember wê derket. Merekan ve haneke xwe bi Kurdistanê dikir. Fakat demikte derbas bû pîsî wê demê rabû her türlü tekiliyê xwe pê ranî îro merekan ve tekiliyê wê gelî mezin û ticareta xwe herî mezin bi Kurdistan Iraqê dike. Ve mecbur şert û mercê rojhilatên havîn de û şert û mercê Tirkiyeyê Türkiye mecbur hebûna Kurdistanê qebûl bike ez wê qenaat edim. Başka çare tune çünkü Kürt hatine astek warekî tu nema adına îna mere nikane Kurda wenda hesab bike wan qebûl neke. Çünkü Kürt îro ne tişkî pirindik yani nüfusa wan nêzîkî merekan bêje 6 milyon nüfusa Kurda heye li rojhilata navîn û axa Kurda bi çar perçe axa Kurda ketîbin destê bi çar perçe bûyî û ketîbin bandora çar devleta îlelebet vî halê Kurda vî havî dewam nake û Kurdê me Iraqê jî em bêjin Kurdistana Başûr jî bedel dan hatin hatane vê rojê yani ma hava ki rahatî nahatin vê havê wextê mere şerê Enfalê û pêre komkujiya Helepçê bîn berçavê xwe berî vê şerê îşîdê merekanê vê jî nêzîka 400-500 hezar insan Kurd masûm günah bêguneh sebeb nijatperestiya Saddam jiyana xwe ji dest da va bedeleke îro Kurd hatine astek werekî mecbûr navkîl Kurda bêkirin. Hêvîdarin ev biryara Kurda, ev qirara Kurda bibe mizgîniya xêrê, mizgîniya başê. Kek Sedat ger em di rewşa herêmê de jî bigirin desta, te bi xwe jî destnîşan kir godê herêmê de bi taybetî piştî êrîşên Daişê di rojhilata navîn de ew bergiriya got li hemberê Daişê Rûdayî di cîhanê de jî wekî got Kurd parastina tevahiya nirxên mirovayetî û nirxên demokrasiyê kirin. Gelo Tirkiye vê bedela got Kurdan dayî jî nagire berçava. Yani îro tişkî xerîb mere wextê rewşa Kurda û rewşa nerîna dewletê rojhilata navîn li Kurdinan nere bi mere pir xerîb tê, bi çavî xerîb tê. Va devletê îro ser axa Kurda zulm zordeli ser Kurda dike kiriş dibe Müslümanin. O piraya Kurda jî Sülmanin. Wextê mere Sülman bi gere mere yani qaynağa bingaha Sülmaniye Kur'an kitêba pîroz Kur'ana Kerîmê. Kur'ana Kerîm dibe me hûn taife qabile xwe kir hûn hevdin nas bikin. Ki wekavê hukukê xweda hukukê nasib wekavê hurmeta wan jêr hebe li bamê herî bi qîmet hem ew dibe. Îro bin tişkî were bin berçavê xwe kî tu ji Kurdar dibe tu him dibe ez birayê te me ez birayê te axiretê dunyayê me hêlkê jî ew tiştê Xwedê Teala lê helal li wî helal kî û teşxal helal dî tu wiya li Kurda heram dike. Yani bin berçavê xwe
توش کردار دبی زمانی خود نپیو توش خور آلات هی اسکریات هی اردیات هی دولتات هی اشتراج مالیات هی هر türlü جبو دولت که هر türlü سازی هی ama توش کردار ویات حرام دبینه توش ویا لایق کردار نبینه peki kamera çavi nav çinavi ve bratiye yani ya navi ve bratiye ne rastı ya ve Sülmaniye tepe girti ne rastı aşıfa Müslümaniye tu ne Sülmaniye rastı Sülmaniye tişki pirozu demek ki ev merve gıser navi Sülmaniye vit işlettiğiniz zaman bişaştitiğiniz zaman vaj neyi kabul keren vaj şaşı yani dirok ve işte bizim jiyana insana jiyana civaki viyayı kabul nake çünkü Kürt iro geleki var ki yani tu ne kan vi geli vi havi hatta ilalabet vi havi idare beken tu ne kan vi bin çavi ve bin desiye ve mizoriyet ve hatta tarih kıyamet teğim vi havi yani do belki şart mercek Kürt'e ne müsait bu belki bav kaleme belki imkanı van derfete van tu ne bu guakay nave devlet bunu yok konjüktüra dünyaya belki ne müsait bu ama iro konjüktür hati nokta ki var ki ne mümkün yani bu xwazî nexwazî rojava dünyayê ersebece konjüktüra dünyayê ve hakkı bir Kurda ve navkil Kurda ki ha wextê va devletên Rojavata navîn Tirkî jî tevê em vêjim İran û ev vêjim Sûrî û Iraq jî tevê wextê baqil bin wextê wekavê pêşeroja xwe û pêşeroja hechî cîhanê dora xwe bîn ber çavê xwe بحاول که آشتی مرا کانه لحب که مرا yani ne şartı مرا وکای بسوره که بکشتنی بچک و سلاح برای خود بدرد مرا کانه به جیران هف خوشی مرا کانه به هفدر براتیا خوشی بین وقتی که بحاول که خوشی لحب بکرن جبو وانج به باش به از دوی قرائت دم بله ام دوی چرچوی ده بگرنه دستا بریز دوان Türkiye de herema rojlata navinde bi taybeti ligel dirawsiyên xwe di nav krîzên Kurdê به آوایی که دیروکی دنابینا ترکیه، ایران، ترکیه، سوریه هر وقت تکلیین ترکیه ایرو گاوا گمروف دیگری دستان تکلیین انقره لگل بغداد جدمه کی گلکی حساس حتی دشبرد در باز دبن. لوان سالین داوین گاوا مروف تماشادکی تکلیین انقره به تایبتی لگل هولیری باش بونه دواری آبوری ده دواری دیپلماتیک ده جی پیوندین ترکیه لگل هولیری باش بونه. Yani Türkiye di çerçeveya referanduma serxwebûna Kurdistanê de got gelê Kurd biryara xwe bide pêwistiya wê nîne ku Tirkiye rêzê li vîn û îradeya gelê Kurd bigire û bikaribin bibin di dirawseyên baş de here. Bele. Yani Merekan'ı veya beji yani irada Kürt, irada gelek Kürt tamamı Kürda yani her çar perçe Kürdistan'ı Kürt hebuna Kürdistan'ı Kürdar xiyal ki gelek mezene xiyal ki hazar sale xevn xiyal ki abset sale Kürtçi de xwazil ser cihanı şxara bivin xwedî maf ki xwedî dat ki xwedî estevec hukuk ki nasnama ki mezin ایرو کرد سر آخات جگ حکمرانی ترک دولت ترک حکمرانی لیدی که نزدیک 30 میلیون کرد لیدی. وقتی کرد وقتی دولت ترک رضا خوش و قبریارا کردار بده حسکر وکای به حرمتی جر به حرمت کار به مرا کانه بیشی و به صدام آشتیش بو نوابیشی چون که و به نرمایت که و نوان و کردا بچاوی و نرمایتی که نوان کرده ایران مثلا امبیجن قبرس کان نفوسا و امبز چقاس نزدیکا میلیون که 2 میلیون نفوسا قبرس و واقع دری ترکیه اما ترکی کان سبا قبرس وکاوی هزار تشکیلی بین برچاوی خو یعنی تمام اروپای تمام امریکا کان برچاوی بدخو قارشی خو و قارشی من شرب که بوجبوچه دبی قبرس برایمی peki Türkiye Kurdacı tedbir Brahim'e madem ki tedbir Kürtçü Brahim'e vakti mera jekil go Brahim mera malik mera hep garen mera bu xazı mara Brahim mera çebi vakti mera ne xazı mara Brahim mera çebi demek yani mera bir bratiye xod ne sammi am dvezin ki vakti Kürt vakti devleta Türk eğer heza xo hürmeta xo qarara Kurda bu peşeroja wan bu jiyana wan aşitane çebi hürmet kecer ki
از هم هیویدارن و به نبرات ترکو دولت ترکو کرداجی پروژه و هندری ویجی راحت به باره ویج سبب به ادوی قناعت دم. کک سداد مدیا ترکیه ده ایرو ده هات راگهاندن کو جیهان لدیجی رفرندوما سرخبونا کردستانی و اف یک با آوایی که دزینفورماتیف پیشکشی رایا گشتیا ترکیه هر وها باکوری کردستانی کو مدیا ترکیه دشوپینی جیته کرن. لید راستیه ده تیزانین کو امریکا نتوین یک بویجی دیار کرن کو ریزی ل ایرادیا گلی کرد دگرن هر چند کو او دخوازن کو بریا دیالوگی رفرندوما سرخبونا کردستانی لدار بکوی لی ریز و حرمتی لبیر و اراده و وینا گلی کرجی دگرن گلو اف دزینفورماسیونا کل جالی مدیا ترکیه و تی بلاف کرن باوریا رایا گشتی یا ترکیه و یا باکوری کردستانی جی بوان تی از باور نکن با باوریا رaya Türkiye kim yani medya sürekli işte gammar ettiğiniz zaman yani gori medya Türkiye dibeci ki Türkiye zaten Kürtüneyi yani gori nerina medya Türkiye varti hasip ha nave Türka nave Kürdi Türkiye Çile'di ki dibe ev kesek bir zamanı Türkiye nizanın او زمان که تپیوین ناوی زمان کردیجی دبی ایکس او کسی به ایکس زمانی دپیوین نخوازن ناف کل کرداب که اما وای خپاندنه yani va xapandın va çavkori yani va peşe xunay dayını ve hem devlete de xapine hem gel de xapine hem işte işi Türkiye karadı ki yani em pezanın ki iro tamam devleti Avrupa o pray devleti Avrupa o Amerika o işte hatta Amerikan ve Suudici rezdar cive biryara kurdare fakat medya Türkiye kapandı ne çedi ki beraber kapandı ne çedi dibi sedama gele kreja gele nebaşya az hevidarım ve Türkiye ve devlet Türkiye ve serok ya Türkiye ve gori ve medya nemeşi ve gori narina gel hareket bike İro Türkiye deve Kija Kurdi veke yani çi Kurdi Türkiye çi Kurdi Suriye çi Irak çi İran'ı tu deve Kija Kurdi veke ve av Kurdi ve bej valla emji duhazım bi mukhadi nasnama ke bi mukhadi ma ki khadi hukuk ke bra çim jgale dünyaya ke ki yani emvecim insan ile dünyaya dji alawan hayye ordiyawan hayye devletawan hayye hukukawan hayye maliyawan hayye çima emetun hayye yani hammu zaroke kurda vit şiş xasavaldı ki peki ve medya veya nabin yani veya çavi dane ev medya vakti ki çike derdi ki ve aslında ve cmelati berjer de be xoşki denge Türkiye nar guhay ve medya ve medya ve çavi beser irada gel ve kararı bir de ki işte dünya vit şina xazya o gel vit şina ev medya da xawne xarab dibine o duriya emvecin kor yani ev medya peşe xona be kan var bejin بله که سدات هر وها گر ام بریارا رفرندوما سرخبونا کردستانی یا کو بری درو جاهاتی ورگرتن بگرنه دستا اوی بریاری لباشوری کردستانی هزیانک پیشوازیه کی گلکی گرم دی دوهی کارنوالا سرخبونا کردستانی لباجاری دوهوکی هاته لدار خستن هر وها لگور آگاهدارین وکی کردستان 24 ورگرتی gelek dezgah û sazûmanên Kurd li derveyî başûrê Kurdistanê pêşwaziyekî gelekî germ li biryara referenduma serxwebûna Kurdistanê girtin. Li Bakurê Kurdistanê pêşwaziya ji bo referenduma serxwebûna Kurdistanê li ser wê biryarê çi bû? Yani merekanı ve veya bejin yani iro cegli Kurd le dijin malum yani kija perçibi İro Kurdistan Irak'ı hariç çünkü lüvedere Kurdeme artık lüvedere xodi mafın İro iradavan müstavanda ya hatibi asti fakat Kurde vakitine bindestik heyi bin zulm zordariya kereyi tırsık heri mezin heyi çünkü eriş gelek mezin leser irada Kurda heyi harçar perça Amerikan ve çaf xodibine yani İro irada serbest o tırstuna ba Amerikan ve jil harçar perçe Kurdistan'ı
لوی درجه صندوق رفراندوم به دانین حتی او کسی دبی از کردم حتی او کسی ناو کرده خواهی مرکان بیجه از وی قناعت دم سدی نود و به برا سرخابون مد دبک سدی ده یا işte سدی پنج انسان به از سرخابونی نخوازم اما تو کجا کردی تو دبی تو جه سوال بک از وی قناعت دم و بیجه که سرخابون جبو کردار یان مای یان نمای یعنی یان اری یا سرخابون یا سرخابون yani روش دوی آویدهی تو آمده جی ام ویا وکایم نهوالم در پرسن ام در داری خود پرسن yani پر وید کرد ویا پر پیف خاشه پر کیف خاشه بچه بو چه کیف خاشه yani ev خون خیالک هزار سال جی کرداره yani دمجی کرداره ده اصلا احمد خانه بگیر و حتی ایرو سید رضا işte bizim ملای جزیره işte bizim مولا مصطفی نمر برزانی شیخ محمود برزنجی تمام وان به خون خیال جیانا خوش دستان و ev خونه پیروز دین ام هیویدارن به خونه خوشی به خونه پیروز جکردار به پیشرو صدما پیشرو خوشی و به سبب اتفاق کرده مزمبنیاوی به الهفکنا براتیا کرده هری مزمبنیاوی بریار پر خوشی ام به گل و بریار پر کیف خوشین که کیک سدات هر وها وکی گومن دیار کری دوهیل باجاری دوهوکی کارنوالا فستیوالا پیشتگیری جبونی بریارا رفرندوما سرخبونا کردستانی بو لی باشوری کردستانی لگلک دورین دنجی آمادهین پیک آنینا و کارنوال و فستیوال آنتینه کرن گلو لباکوری کردستانی جی هون وکی کسایتیه کی لباکوری کردستانی آلیین دن این باکوری کردستانی حولین وان هنکو جبوی پیشگیریا بریارا رفرندوما سرخبونا کردستانی هن خبات و چالاکیان لدار بک yani az به هایدارم که سازی و پارتی دزگاه می کرده yani اوجی خبات که بکن yani بری ویج بری دومه بری جوین که ده مهاتن بان هفدن yani حوال حضراوی دنه ama وکی گمگو ترسک هی معلوم او حال ولان سحال لبلگام مدهی ام ویژن darbe چه پشتی darbe دیجی yani asayişi geleki gran ser çikeyi belki jber bir havi zede havle mezine dan ama az ve qanaat edem dile kurda ve mesele reyi o daxwazi wanc ve mesele reyi ve mutlaka karo xabatı bekrin az ve heviye demek ko کیک سدات 25 مها ایلونی رفرندوما سرخبونا کردستانی الباشوری کردستانی لدار دکوه وکه باکوری کردستانی رایا گشتیا باکوری کردستانی چاوری چی بریاریه در روژا 25 ایلونا 2017 راستی yani iro Kurdeme ve dere habki gori Kurde Kürdistan'a başvur habki dinlerine dünyada habki cüdati aravandaydı hem de hela emvezi dezge siyasi de yani belki dezge siyasi nerine var habki cüdati tekeve ama fakat gel vaktiş gel be seval kırın emvezi gel be seval kırın azve kanaat edemem yani gel tamam merakani vakti biskadım mijimi god ki irada betirs be hole vakti tirs nekev meydani ashtar vejim tehliket etünebe skanım vejim sunduk vakti vere be dani sedi haşte sedi nod ve kurdi ve bejin ki bira kurd serxabun jet çeke bira serxabuna Kurdistan'ı avav askanım ve mesela mücadele veya bejin keko گلکی سپاس بریز سدات دوان چاونیری سیاسی کوژه سودیو امی دیار بکری ترگلم سپاس جواز که کلا سپاس تماشاوان هجاب وی آوایی ام هاتن داویا برنامه ایرویا باسی روش حتی برنامه یک دین باسی روش هر شادی